Kinong lambat ki Dkhot ka Umroi Constituency Progressive Forum lani ka Ucpf balaya lam da President Jongka uba penskem sotun kilalet yaso sya ka Seng Congress ha ka jingalang ka bala long hinin kasngi Hamadan football Umroi ka Bahari Boy District kani ka sinjam ka long ban ai ka jingkershani ukurtong ka Seng Congress uba Mickey Douglas im uba yakun yak election MDC banwan na Umroi Constituency. Ha katay kasni layo ya kajingishim benta da kinong yalam bapaw khamat pakuntop ya uba PNCM Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lani MPCC na luar kiwepan. Election MDC arjara pusan ketika election pensiongnya kami bersuara jet madai mata haba syongsiet election pensiongnya haba ngakarana ketika jingalang dan persangkat pala ban address tanya ki phang bat ki agenda ibaidai bat kenika samai kabamenta kenika kamdai ka election banjit MLA sya Meghalaya Legislative Assembly kenika kamdai ka election banjit MP sya Lok Sabha kenika election jit MDC sya KHASI kani ke jammet kalong ke por ke bokordor kalong ru ke por ke ba phintip pajba yake ke baro ha ke bidai bat kani ke Ucpf ke jongi ka jimi jong kani ke Ucpf hangne Umroi Constituency kalong hadin English aremno ha election arajaro pulai na ke parti TMC kum ke jing tel song ngi ke kunhun ni thau ye kani ke kunhun ke bthmai wat ladang syarem ring him kwa ke jing dai kan tkut ngim kwa bakata gaji tray po konstituensi kanya sakmano halaga jong gajong gaji berkat